Muraho neza bakunzi ba Afriyacu TV. Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru y'ubugome bwongera kwerekana ko amahoro kuri iyi si akiri inzozi. Mu mwotsi w'ibyago n'amarira, Iran yongeye kwihimura. Ibi bikaba bikomeje gutera impungenge z'isi yose. Mu masaha 20 ashize, Iran yateye ibisasu byinshi birimo na misile zihanitse mu murwa mukuru wa Israel, Tel Aviv. Ibi bikorwa bivuga ko byari igikorwa cyo kwihimura ku gitero Israel yari iherutse kugaba ku butaka bwa Iran, aho bivugwa ko cyahitanye bamwe mu basirikare bakuru bayo. Aha ntituvuze abasivile n'ibikorwa remezo byangiritse. Nk'uko amakuru dukesha ibinyamakuru mpuzamahanga bivuga, byibuze abantu 14 bakomeretse, barimo 3 barembye cyane. Inyubako zigera kuri 7 mu duce twa Ramat Gan, Holon na Bat Yam zangiritse bikomeye. Nubwo Israel ivuga ko ubwirinzi bwayo bwa Iron Dome bwashoboye gufata 85% by'ibisasu, hari byinshi byageze ku butaka bigateza iyangirika rikomeye, nk'uko uri kubibona kuri aya mashusho. Iki gitero cyongeye kuzamura igitutu mu karere kamaze igihe karahungabanye. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gukurura intambara yambukiranya imipaka, kuko Iran n'imitwe ishamikiyeho nka Hezbollah bashobora gukomeza kwihimura, naho Israel nayo ikabyitwaramo mu buryo bw'ubugome. Bikwiye gutera impungenge cyane kuko ibi bitero bishobora guhungabanya umutuzo w'isi yose, cyane ko Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bikomeje kugaragara mu ruhando rw'ibi bikorwa bishyigikiye Israel. Ibi nanone ni mu gihe abatavuga rumwe na Amerika nabo bakomeje gushyigikira ibihugu bya Iran n'ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati bikaba bidacana uwaka na Amerika. Ikibazo si Israel na Iran gusa, ahubwo ni umutekano w'akarere ndetse n'amasoko y'ingufu ziva mu burasirazuba bwo hagati, amenshi yifashisha ubutare bwa nucleaire. Ubwo Israel yarasaga ibisasu muri Iran bigahitana benshi, Iran nayo yakubise agatoki ku kandi ibasezeranya ko izabagerera mu kebo nabo bayigereyemo. Umunsi wari uyu, ideni bari babafitiye bari bishyuye. Ese ibi bizarangira ryari? Ninde uzahosha iyi ntambara?